Pozdrav dragi Jarčevi, ovo je horoskop za mesec juni. Ja ću čitati Osho Zen Tarot, da vidimo što kaže za dragi Jarčeve, mesec juni. Evo, ako osjećate se jednostavno kao da vam ništa ne ide i kao da je to što imate kao osjećaj, kao da to gubite, kao da će to nestati, kao da će se to potrošiti, znači sve ono i što vas je zadovoljavalo više ne čini jednostavno vaš, kako se kaže, ne čini vas zapravo zadovoljnima. Ono u što ćete naći utehu je zapravo to neko jedinstvo sa ljudima. Komunikacija je veoma bitna jer će vam dati taj neki mir u ovom celom zapravo rasulu. Imat ćete veoma strpljenja za sebe i shvatit ćete to kao jedan rad na sebi. Imat ćete dosta faza u kojima zapravo ćete uživati, jer vi shvatate da je to nešto što će vas promeniti na duže staze, da je nešto što ćete preobraziti, gledati kao pozitivno i rad na sebi, samim tim što očigledno nešto ne štima, ali ta komunikacija s tim ljudima koja je ključna za vaš oporavak vas neće činiti zapravo da se osjećate toliko sami u celom ovom problemu. Osjećat će se zapravo svaki put kada budete imali neki dublji odnos sa nekom dragom osobom, da to nije small talk, vi ćete se osjećati preporođeni. I to će vam davati još više osjećaja da želite još intimniji da budete sa ljudima oko vas. Jednostavno shvatit ćete sve one umeća i sve vaše sposobnosti koje posjedujete ćete ponovo jednostavno daćete im značaj i moći ćete da koristite te sposobnosti, ali samo kad ste jednostavno sa ljudima. Nemojte sve povlačiti i biti sami. Nećete jednostavno nećete se osjećati sami, vidjet ćete zapravo kad ste s ljudima i kada ojačate te odnose, vidjet ćete nove vidici će vam se otvoriti. Jednostavno um će vam se i smiriti i zapravo ono što dugo možda vremena niste uspeli da završite ili ono na čemu vam je bio fokus, to ćete sa lakoćom da obavljate i čak i one stvari koje su vam možda nekad bile san, to će doći sa jednim u vaš život na jedan spontan način, na najneočekivaniji način i vi ćete uživati u zapravo rezultatima svega toga. Dozvolite, nemojte odbijati nikakve ponude koje vam se učine da je dobar put, iako ste možda skeptični, ne skeptični, nego iako možda to nekada ne bi prihvatili taj način pomoći ili ta neka nova ideja koja vam se nudi, iako to možda neka stara načela i način na koji ste funkcionisali, ne biste nikada to otvorili kao opciju ili dali tome šansu. Ovo je zapravo mesec kada trebate da otvorite zapravo, da budete receptive prema svim tim novim šansama, potencijalima koje vam se zapravo nude. I desit će se u pravo vreme kad god budete
bili baš onako u downu, kao Feniks, jednostavno iz pepela će vam se taj, te neke situacije kao slagati i rećete koliko sam samo vremena potrošio na razmišljajući a zapravo desilo se sve u pravo vrijeme. Tako da obratite pažnju, budite strpljivi i obratite pažnju na one odnose koje vam znače, deep connections sa tim ljudima, ne small talk, i verujte da ćete izaći iz tog nekog osjećaja kao da ništa trenutno ne ide. Dragi jarčevi, nadam se da vam se čitanje svidjelo. Do sljedećeg snimka. Prijetno!